talo fatu talafo ala Radio Samoa le nei tae au si mai alau whaafonga talo le nei fo iaswhareile. O lea wa savali le lua vai aso o tapu ni usila, ma ele imaua mai lava se tala i tu samaritu langa i ono iai ta avali wa umaleo ngā o pepa po o Warren of Fitness, WoF, whaapea kof, pe a whaatu sai le lockdown o le tausanga tāluai. O lea na tu uawa noa mai le pūlengo ta avali a fietoe extend, be wha o popo leo ngā WoFs wa umaso e au ngā ai. I lunga o penga te whailangi le pūlenga o lo iai pia whaamtalanga, e tā ua le whea lua i le ta avale mo au nanga tā ua ai o lo o mauti noa le au ngā pia o le WoF. Po o le kof, mo le mauti noa le lei ato atoa ma saunga le mu. O lo o sawai fo i e le o mawhai ona whaafoni pepa i le laasanga o lapata inga whao lo o tātou iai. Ma a whai ai whaatu e le leo leo, o le a whai lava i le leo leo le whaai unga e tusa ma le malo si anga wha le tū la fono ua ia umia. E le o iei se swingo le si tala po o regos o lo o mawhai lava o na whai online. E whaatu ato e tatala le ava noa whai ai appointments mo pepa o ta avale pe a o le laasanga o lapata inga vaenga lua. Ua malia le malo e tuu atu i tua suenga le NCEA whaapea suenga sikola sipio le nei tausanga. O lewa mai alongo ina mai le matanga luenga wa onga. Ua tuu atu i le aso lua o Novemba le aso e amatai suenga se iau o i le aso se fulu whao te sema. Tusa lea ma le lua vai aso mai le aso na mua i whaatulangaina. I le whaiunga le malo wa au mai, wa mafua ona toe tolo po ono le afianga wa onga whanau mai le sui o la asango lapata inga whama tapu o lo iai nei. Ma e le tutu salava lea onga mai le fale, ma lea onga i tutono le potu wa onga. O se mauolo io i ele to atele o whana wa onga na whaali fina ngalo i tala le tio New Zealand. Ai mai le to atele o whauluulu wa onga, o lo o whaamalie i le whai unga wa au mai. Peita i ele tutu sa uma fo i fina ngalo ma fuafuanga tangata tai to tasi. O nisi o whanau ele o fia ona e pei o le mafuli le lockdown ia au kilani. Ai ua a fia o mai maa onga le tele o vaenga o New Zealand ele o pipisi ai le dauta. A toai manisi wa mai a maua ngā luenga e fia su e se tupe le whai unga le tausanga. O le whai unga wa au mai o lo o ngā lulu nei fo il matanga luenga wa onga whaatasi ma le vaenga fau i nisi swinga wha o popo e ono mo o mia mo suenga NCEA. Ua Talosaga le whaipule ia Christopher Luxon e whaalea o ngā fuafuanga o le auala savali o le auala lau papai au kilani lea e o atu i le fitu se lau 5 miliona tā lalo na tau. E wha se 10 miliona i le vaiaso leo lo afu i le pūlenga le NCEA a o iei le atunu i tapu e pe ona whaailoa i luma o le komiti o whela ua inga al palemene i sa la tau whanotanga whaia online. I le tala mai o nei tūpena saunoa Luxon, pe ai se ale ama o mawai le fitu se lau 5 miliona mo le auala savali, a o le wha le tonu talo tupe le Koviti, ma i le tartonunga o Luxon e wha avalvalea lea manatu. I le tali mai le minsta o whela ua inga Michael Wood, na ia toe wha manatu ai o lo o lava tupe na tu o ese le malo mo le Koviti, ma e tā ua fo i polo keti nei mo le vai mamau a New Zealand. O lo o ta oto nei le neim ta upu i lunga o fautuanga ma ua saunoa Woods o le ama ua seisi wha ai unga i vai aso i luma. O le auala savali le nei na whaali fina ngalo ai le tusa ma le valu tasi tesi ma le fitu pasene o tangata. Iso e suenga le News Hub na wha loa ai lo lato le lango ino le apolo keti. Ma o lo iai tonu le fitu 5 tesi ma le 5% o tangata o lo o lango ina le vaenga le Labour. Ua sau nei whai ungo siaki whao ngai vai leanga o taota i Kalaiesetete. Ua wha maoni o lo mawaile siamo le Koviti. Ese ai Wellington. Iwa sulfitu vaenga ese le atunu o lo whaaua wai pea ona whaia siaki nei e whao ngai le vai leanga o taota. E fitu se fulu North Island a o le isi uma vaenga o le South Island. O Kalaiesetete lea ua whaalua ona wha maonia. O le aso to nai, ma le aso ngā fuol vaso nei. Ma e ono feso o tai ma cases wha maoni o lo faanofoesea i nofoaga faanofoesea i Kalaiesetete. O Wellington o lea fo ina wha maonia, peitai e le whaato a maua lea ma e tasi lava le nofoaga lo mawai o Moa Point, lea e feso o tai ma cases wha maonia. Ma tala mulimuli, e ono suia nga ila faltali malo le Novotel i Ellerslie au kilani, cases wha maonia le Koviti e faanofoesea ai. O lea wauli o lea sole a mata wha o ngai le Novotel, e avea manofuanga wha leo, e wha anofoesea i cases wha maonia. Lua se lau fast full tolo poto o le faltali malo o le a ngai i ai cases wha maonia le Koviti, lea sa maasanio na awinatu le Chet Park. O le Chet Park o leo lo wha anofoesea wha atasi umai cases wha maonia i le community, wha apea cases wha maonia taunu umai atunu i fafo. O se swinga o sa waile mai a whaailoa le whaatono o soifua malo loina, Dr. Ashley Bloomfield, i le lua aso tāluai,
ua le o toe tele ni potu ava noa i le jet park. O tala na o le tae au, manuia nei aso.